غرقوا 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 الناس غرقوا. لا إله إلا الله، زاد المطر. لا إله إلا الله. الله يقويكم. شوفوا شوفوا. Hujan deras tak terduga yang melanda Jeddah pada Selasa 9 Desember 2025 sore memicu banjir bandang yang melumpuhkan kota. Tingginya curah hujan di wilayah yang jarang diguyur hujan ini memaksa Pusat Peringatan Dini Nasional mengeluarkan peringatan merah mendesak warga untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak. Banjir menyebabkan kemacetan parah dengan genangan air setinggi pinggang di beberapa ruas jalan. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan bus penumpang terjebak sementara sekelompok warga berusaha mendorongnya keluar dari air bah. Cuaca ekstrim ini juga disertai hujan es dan angin kencang. Warga Jeddah menyoroti masalah infrastruktur, mengeluhkan kurangnya sistem drainase yang memadai. Kejadian ini bukan yang pertama, mengingat banjir serupa pernah melanda kota ini pada tahun 2009 dan 2022. Para ahli lingkungan juga menyoroti cuaca ekstrim ini sebagai konsekuensi dari krisis iklim. Meskipun belum ada laporan korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai jutaan rial. Badan Meteorologi memperingatkan potensi hujan deras berlanjut dan pemerintah Arab Saudi telah mengerahkan tim penyelaman untuk membersihkan jalanan. والله ما ادري وين رايح ارجع يا ولد. اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله. Done on that part. خلاص we've lost the car and still raining. Water flooded inside the car and everyone is stuck. People are swimming, mashallah. لا شجر لا تكفى 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 لا روح مكاني. ايش العجيب هذه؟ حالة كارثية تشتاق جدا. هنا الحمدانية. هذا ما شاء الله. غرقوا الناس غرقوا. لا إله إلا الله، زاد المطر. لا إله إلا الله. الله يقويكم. شوفوا شوفوا لا إله إلا الله. اليوم الثلاثاء 9/12/2025. قوة قوة.
لا تخافوا هوا بس خلاص راح لا اله الا الله. هنا الحمدانية. يابا ما شاء الله تبارك الله. غرقوا الناس، غرقوا. لا اله الا الله، زاد المطر. لا اله الا الله. الله يقويكم. شوفوا لا اله الا الله. اليوم الثلاثاء 9/12/2025. قوة. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.